Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Ngororero umugabo yakase Ijosi umugore wari waje kumuraza ntiyapfa, nawe yiyahuye biranga. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Umugabo wo mu karere ka Ngororero yagerageje kwica umugore utari uwe, bivuga ko yari yaje kumuraza amukase Ijosi maze nawe yikata Ijosi, ariko bose ntibashiramo umwuka, ubu bakaba barwariye kwa muganga. Amakuru yemejwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero avuga ko ibyo byabaye mu ijoro ryo kuwa 30 rishyiriye 31 Kanama 2021, ubwo uwo mugore witwa Tuyishime Hosiana ngo yaba yarasuye umugabo witwa Ponsier, maze muri iryo joro afata icyuma kibigikanu cy'umugore aramukomeretsa bikomeye. Nyuma y'icyo gikorwa mu saa 6 z'ijoro ngo umugore nawe bashiye guhamagara inzego z'umutekano, nubwo yarameze nabi ziratabara zimujyana kwa muganga. Ubu akaba arwariye mu bitaro bya CHK i Kigali, mu gihe umugabo we arwariye mu bitaro bya Muhororo. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Ndayambaje Godfrey avuga ko inzego z'ubugenzacyaha zatangiye iperereza ngo zishakishe icyaba cyarateye uwo mugabo gushaka kwivugana umugore, bivugwa ko bari basanganywe ubucuti. Kuba uwo mugore atahise ashiramo umwuka ngo ni ukubera ko wari ugiye kumwica yamuretse akeka ko yanogonotse. Aho byabereye akaba hasanzwe icyuma kiriho amaraso bikekwa ko ari cyo yamukatishije, n'icupa ry'umuti wa kiyoda bikekwa ko umugabo yabagerageje no kunywa nyuma y'uko icyuma kitamuhwanyije. Hari hashize icyumweru mu murenge wa Kavumu umugabo witwa Ndahayo Jean Claude yishe umugore we bavuga menshi Venansi, babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, bakaba ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo, dore ko ngo yari afite n'undi mugore. Uyu Ponsier ushatse kwica Tuyishime umurenge wa Ngororero nawe akaba yaraherutse gutandukana n'umugore we bari barashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko abashakanye bakwiye kwirinda amakimbirane, kuko usibye kubatwara ubuzima atuma abana mu muryango bakurana uburere bubi, kuko baba badahabwa ubukwiye. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora, Imana ibahe umugisha.